na se begina ho na na kase na o me de si na yenhwe ye online stories ahodo bi a make waves ewo ye adomonline.com na wonim se nche bia na de betu dwa se dwa so nsem ebra so se ne member of parliament na afei ministers ahodo a wonom ebo adwuma no ebebo ye homode na afei yetumi ede award ama wonom na award no kakra now we can say performing minister na say minister obo adwuma yie pa no according to dwaso nsem aba ye to ye no eye opanyi kwadwo opon enkroma wono na eja say wo ye performing minister for 2022 after yenhwe ha say we say National Cathedral architects react to opaque dealings claims dache yebetime remu anka be ye me de pa na afem yenhwe de wo hono we ye sports ye nim se agudie mu mrante ne beba wono ba se de esi krobia no omudi mu nchire mu ebebre e wo hono politics and so e wo ha enti yenhwe we National Cathedral architects react to opaque dealings na se emu nsem de okọ Adom online a ye de story no ma wo no na voice no ye de ato hono mama wo ene di adanse ye sampa sankomo no ye di. Was the architect working on the National Cathedral said David Ajayi has dismissed assertions that his firm Ajayi Associates is unduly benefiting from the project. Speaking in an exclusive interview with Joy News, Maxwell Agbagba on the sidelines of the Black Stars Line Festival Summit, he noted that there is nothing wrong with having a healthy debate on the edifice and its funding. Not just say, Nina Jina Sadi, or Manfo be Ekeka, Ese Ajayi and Associate, and Penifodi Jumedia Man say, one National Cathedral, and I won't see a Manfo be Chimania, or Muhesika could do one more, any grounds with the Ohonomoa, as a Sicano, a style be, and now open in HS. A quite da ho, will be able to me a Jina Honomo, not what debate, Sicano de Echo, any Domodia, name won't be being cancer to people. Abra wunya dance say Sicano. Womo aye ne basa anti so who my joy online and something nyina e wo hon say everybody should have an option and talk about how they feel about everything. Things should be allowed to be investigated and checked till everybody feels comfortable. There is nothing hidden or opaque. Everything is going through the system that can be checked through the government, he said. Na so chemu e kwan da ho obetumi a kire wadwen. Now, penchire mu bia nso a ekwan da hono ma betumi akohu wo mu a weso ma wo san cheche mu tie nyina ba bi mo tirim na enwu Ajayi na associate ani mu asesa asese bi wonom eye sika no a omudi si National Cathedral no basa yemfi wonom na fe yen konsem foforo emu a NDC mpanifo bi kasa chese o that option no sheki kakra we so no aye di akire pa wo hwe sede adesuafo bi kire mu a fees no ebo ne kosoro no penifo akasa ewo ho say NDC alternative is horrible no plan ya semu eno so ya manwan sem eda ho sanso na oba yankase edie mu local news was we can't allow conflict to dictate peace of life at Boko opanyi damboche en wakasa chese ohwe Boko a kamia ese ne afibia na ejasom afibia na ejasom na wo kiremu se conflict na de ase yaye style bi ewo Boko na emom omomma eno no entoto asumdue ya Bokofo wo ase ombekọso ano ma hwese be asumdueokramu no wonsa ebetumi aka so me colleagues so afia manko atamakula tenase kwasinsia nso atenase obusuafo me mamache mamakwa aba ejo so ba panso afem kometo ye I was saying na kuye nimpa yes Mese de mese se glow anope ya ama me kwado awade ama me kwado awade enem crave muade eza mo sister penina se fiade afi eze we fiade apart from esu here no ai ya kanyina ye muade ahanye muade like me chemo na anope ya me ka chere ready say nipa bi o ho mo se Confess or Mohammed. Let me say, "Wo ne anoche wa bari akwesisi amoka ho." It is many da ho. When in the ho. Ah, 4 days, just 4 days in the year. It is be very careful. It is am beti amena so. When you steady. Onu susu jegu. Anopo bi enura enura obi say masemi say. O say step adopted child. Ebetimi aware the biological doctor
a daughter of the one now adopting Nana. Baby. To okay na make us oh mama bi say not sure because na na mpadu ka chem say ona na ya ware mu nsem. But so na na ya ware mu nsem. Boy, obebusa aware mu nsem. Yes so na na ya ware mu nsem. E wo fa he. Me minimum mpadu le ka chem. Ayo. No timba metim. Kwasi me nkwada adwen kakra ne se kwa adopt akra ya de fan krata asemu. Yeah. Wo chro se bia kwasinsia ene afia mankwa ABCD nti. Okay. Ombe so omobeje ebia akwada asempa na wo moko ekwatete no. Eti mmira mu no akwada no abeye busuani. Ewo mse moja mu de enka omo nya busua se ye kase moja enka omo mfiri be ma ne oba na sene mu de. Nanso Ghana mmara no ama akwada no abeka busua no ho. Enti ne mamra mma kwan se wati akwara so ye be ma watete no a nya omoja na ye kra no hwe ayi a amamre ne amane ye kwan so a you know obi ben okra ne di agrodu mpempenso obi na hu ni se wunua eden ma okra se sebi ube wa ni se bia wo ne no kosa mpempenso no but bia me pese mu se ofa na tete na nya ono ne nete omo ati omumu bia wanyina kopie ba bi na bia mistakenly bi woni one na na tete ene ye tete wo mu nyina wo tete wo mu nyina wo fie sebi mpredua nyansa nim ade bi wo ho a yesi adwene nko na nyansa nko na no sa adwene ba be ma na de breye wa adopted also be ma ya adopted son and no person or biological daughter be ma de enyem nwanwa e ma ya abuyi so mora ontinsi abonten onye no hu nipa sa nipa we baba kan no ne ba mitim nyina so yese efi no wo mu no sika wo kwasija sika wo mu wa unu aba no da bit the credit say unze wa hwe e bedrum e bi ni say papa de maame ni free mu a eye easy for abusuano to disown adopted child it may be me na wo mtim say maybe bi opese opakwan mi so a obetim bi secure ne ho yie ene no kra anya kwam na abusuanim obi nim do obedi kan yakro yes I know so there yeah what if say abaye ya pese o ware ni o pese o wudi kan kra maame ni papa ya me to be honest I can't eba mitimu ano yes o pese maybe he just want to secure himself e wo fie onum se na be ya o chena bi no kra ya ni brade pa ma onwere sa ni brade because say wakwa akonya nkrata e cover no se wo kan abusua no wa ni brade because dey ya so na fa wotete wa o de wa hwemu dade oh yeah wo fa ni free children's home yeah home ni bi de ko fa no nkrata da so I said oh yeah tata me so no be say is it 11 or 12 years ene ko fa no eso wie ni university wa body masters nesa mo fa baby ketebio nanti kokona university campus nyina wanhia obi a I don't know we hu oba bia from lecturers ebe pim level 100 for we hu obi a na we ye onwanwa papa kura mfa ne ba enti enye nwanwa de but ade na ni kwan se eni ma nwene sam we ye sa na esa wo no bibi kakra se wani ya hawo e bia na o mental disorder kakra tie de bi nua anope waji brɛ hwɛ die sɛ na nnuafo be no kai sɛ ɛho hia enye e ba bebre wo cover ɛsɛ o ya kwada o ka abusua ne ho ɛsɛ breach e bi kura to abusua ne kura na ye yi ofiri mu a enye yie o kura na ye ba panyin na be ye yie sɛ mo onwe sa kura na ma wadwe ko yo sɛ bia o pese o secure ho nti no ma me nware cause ovi so ware oba ne de ane kwasi marriage is not a joke o enne asenkrofo bi fa ware ne say some slight decision bi obi kura timi wade oba se mpese me ware na me ma ni judge ma betina fie because you know your competition oba na wone ne te no ono be ma ni hu ni se e bia me ma hofro be opportunity no na adwena opese ode ye oba ne ho ade nyina ne se me ware ni wia na ma hye de so ma na judge ma betina fie and opese we say obi like is this a reason enough to get married yeah ti jai yesi abusua no ye secure dom dada why no ne abusua panyin kura ma how bia asem kwa me bom pa so won kan kire obi e wo pe no aba yes e be ni guasa so yes ye be pamo no kura wo I want to believe so oh mo nyesa ni bre but I also don't want to believe say onege na sha say bibi well because for a man to want to think for him to say o person o ware ne ebia na I don't want to believe say o free mojafra ra se dada oh and bet me mojafra
Aye. Oh, me say akwasi ma legally waba. The first say nipa ya before betena fie. Any omo here deliverance because I adebo ho enye. Na oba no kunu kura no mo tira dum pempenzo bi kura na se ma ye nuafo nti nyama bi nse dan hia mo. Nti no de so ma ye kura na nyam omo njai omo ntwaso. Yeah. Omo nyai. De nipa bebre wo wiase 30 million plus. Asempa mu nyina wa ha. Robert say we be ka ware. So wo kan asempa na ya me refer to asempa ayi. To already bi nya kwasi. Nti we ya Frank. Frank na wo kan no de a ne wife kura hu so no na refer. Na nti wo so ware. Oh yes. Na minimum ka fra. Strong 3 boys. Any ono so ya out. Okay. What try to the get be fa na no. Get no na say get wonya. Boys and go. Ono so wo mema nko. Mema nko a. Ne de no de nyame aye no nti. Frank ha hu bebre wo di agro wo beti football team. Wo dey manage 4 na de wo benya oba bi anya so oba yi ba like ne hu ba ju bi to manage. Why? O man need to we nani. On the guest na. Ono so kwa guest. Ono guest no nti no. Obi ade e okay. Na ono de o sere o mi nje mu hai. Ono so boys nko a. Nti no e okay. Me na me no minim adwuma ne so nti no me hit again ma hit boy me hit again nti me de o pa no aba for tutorials matimi aboa me de minim adwuma na say dey say e man dey ya biti me man. Oh yes, because me so me hit boy ma hit girl ma hit boy. You understand? Adwuma no ye ti ase ya mo baji tutorials mo ya de betima wo atoto ya adoma chede na so wo hwe ye so na wo fi a e ma awre ho so waja me ma nko a na so waja ma nko a nyame nim de ye na wo ye ama wo we de me boys ya na ye sere wo m keke enye wo hwe ni nyina ye enye emotional no pe ye sere wo ai na ya sha afefufure mo de na wo kwa de modi kanka on say ye break ye yes esa mo hwe akire ma ye ti ya da mo asa adwuma de mo ye no pepepe o da ho na wo hwe a wo enjoy ade no mo nti no eye say obi ti fie no wo hwe mo ya ade pesi kwa re so oba mu nche ano che waba na ye ja no ho ko ye nti obo akire afan mu se ayi to kase nso betena mu ai na no juada the holiday edition mo ya ade nyame hira mo team ni nyina o ma ya ade production team no nyame hira wo na me wo me mpanimfuo bi pa ya se wo mo hwe okay ale adwuma na ye no se ye ya ye mfe ani nsi nipa ba ko pe bi so ye ya ye yi akoma mu aye ni se mpanimfuo hwe no am se wa me ka che wa hu bedwiro ye do mo se ye do mo se ya sha afofoforo mu ye se awade se o ma ye ho ahoden ni nyansa na ye nu mo asem bi e beka bi anyensem papa na mo am o mayi nkoso ti ye da mu nyina se ye da mo ase Facebook fo ye da mo ase afishia pa no na ye bekoso ade amamo se mo aye ama ye fe mo aye ama ye nwanwa na akwasi ye guso e kase ya na hamata no ewo mu na nka ye ayi kura ya pa yo ya pa mi so ya pa ayi nkuto no mu bi fa yeso na me yenkoso a na eni o mo nkasa dum jafo na ibo mo homoden anke ye sha ya ayi no December mu hokra no mo start kan ye ebo ye chia ye beko enna eja hyehye na ma ne ho so sesi akwasi se wo hwe fa outbreaks a within this short ayi no ya record no December ya to a fourth year anu odin edoso mo me hwe ho ye because weather no ye so dry and I'm from so any namu into ayo say wo show pepes kitu bi my dear say we jaho wo free ho ko obeba na asamato na dem frama abo na akoba bi foforo nti yesre ba ko bi Adom news ye ya na ye mahomete ye say pregnant woman bi a akakra na wawo omu fie ahia ma ne nioma ni nyina oba atan wo de hwese de ye started to toy nioma kakra totwa ye se ne 9th month mu ano we ye ma ni nyina ahye ejapa bibi ahye neza de na tade na na hye no eno ane de aka enkura ne niema no akura no kofa we ti yesre mu mianhwe ho ye pa ano cho baba sa no pe yanso news ya we ye kokoro ahye osija to mu mana na ayi kra kwasi ada me kana me won stroma ground se wo labadi
na menya a call from a Shaiman and said ye neja atom eto baby a ye no my sister kunu ne frame was say ben ye fie nti omo nyina adwane afiri omo dem na wa fa ne babo na o ma ko gina baby wo nkwa na awade because wa anya omo dwane ajo omo niema na gas no cylinder ne papa o frɛ ya na ne nyame adom na omo kan news it was around 6:15 anyuma na de tum omo de tum ane se fire service milika etimi kokodum ye ti enu baby ana omo tem omo wo no batikofo bi so ho akọ ja ne de esrem wo soja se na afie ka no mo ani ko ja na wo hye no ho emfa on pokra se toilet papers kwa na wo hye gina wo make sure say ahye because na from fa na ne kwa yes emo ha make sure say ahye awia ma so the so kra be se guso na de aguso no aja so na akọ sa wo ja to onum na sa me kwa ba me wo beto wani no fa ele fie de no so yen hwe hu yie use gas wo hyehyɛ dem ne ade enye very careful ye soja mum yen hwe ne yie copot ne gas ne hia sa nti so ode abeben ho ayi ne ho mum yen careful ye electrical wires no so bi hu se hu etetetete ho sure mum yen careful yen pa obi na a professional electrician no mum mehwe man mfefa obi a asa bra we nim ye bia nya bibia na obi nim ye asem ohun obi ha wasua nti wonim nti mum yen very careful ade na nya wo de anya odia obi wa nya ne profession o se me kwa akofro electric pole me ye we obi we na de asem fofo nti mum yen nyina yen hwe ye ho ye erade de afe no ode ye wura mu nko ade ode amaye de ye nyina ye be ye de be boa ye ho no mum yen ye adrobafo a wo mu use one light no kwasi na mebe unhu say ya bobo ya na ebe because on say adim di form ye cars wo mu nim nyansa na mo de ye enti na say car kese a wo ne light a odi behum ti say wo so wo ba wo behu ne tintin ne na ade na meba na minim say eye bi a moto ana bobo ya enti no enti so wo nim on fast space be break na fe me ben no a te say tro car na ne fa wu na ba ko pe no odinam na say nti wo ba say ya ye nyina ya ni ene ye de be ya wo light ba ko pa me ka say ye abobo ya na ebe na fe nkwanhie bi obi na obi busuani papa bi na akosi asema me ka de bia nse nkwanhie na si a enya si nipa no wangu na ne na mu bu a ye ntimi nkwokyire obi nkobremu why liability no wonder ni enan ni ensa ne bi bia wo hokra na da asai wo ma ba ko asai ti yesre adrobafo ya ka mum yen hwe yie you see afia there be no bisa say ade na accident si wo enkraya na nipa ewu na me ka cho be say etore bi enye accident na ma nipa ewu akra ye usu dual carriage eti ebe na kaka ebi na ma na ebi na ma accident se ne nipa ewu but trotro na man for team na afia se epim se kim no akoma ebe pim seat ni so wawu ko se hu nyina aworo to be as me first afia me sin kran krodwe mu me fa car from 37 na me ko usu na ma adwem say ya mamre say car basa de ko usu at that time na castle the seat of government e usu it no say baby am pani atre won na cars we free enkra no ekọ na we cars pa de esu o mani paso nkonko trem from 37 to osua o medwiro obekọ na station master one when na and obi catch am say station masters in the cars na to be ya o ka say basa na uni say because no ko to ka papa basa die o ma load obi catch station one ma na ko he cars pa ma station one ma ya ma alacha so when also GPR to pay for more money ekọ sa alacha cars no ye free system and no man no who ka ya license v 2023 with the van a work obi da so ye s V machine you kura ye e wo kromu a ade ba e bia se de mo kano no ye s atete because bi s nso ye papa s no be a private car bu on mo kro ti abroad say private is different oba no we no be on taxi that's you s she me say car de bu a ebu aka na chia ma ha be ka se time de bi car mo kro mo car ni bi na de say abio no yeah mampo de ebi no ubako ayi na ebi si o la ba di no osu bi e no di too much adai ba we na me hu bi a che face to face no sa benz na na ebi those dey me ba ha na yokokolebu anu bi na ye tat na minim se ne sa na tie de o be 37 ko osu 37 ko osu de o be cars bi ave no na wo kan ka bu anya accident ni be kun but mu
you know, tetanus. And even how S tax you. Now, I did between 26 years ago. So, one person who look at the air 26 years ago. Now, calculated from 2000. I also started to 2007. Yes. Up to end. Fenuka 26 years, mommy. Nasa car way that's them come a Felipa. Echo DVL Koye road wedding. Oh, I feel be omoko. The manual. So maintaining here. There be a said I should drive it. No, obey a day. Can you shut to a room repia upo wumpo? Can you ben condemn? A 2G came from a teacher when you was going to go. 2023 na ba use ka I had to be the. There be enye. A cars and fan. I was a free system. It's not so they came from retrieve by your number of years. Also, dear Richard, you bet me about Cromano. One emissions outdoor and Nakofasa at weather changes with the and to a doctor for no crack. Yes, when we cabin to a grandma. Anything there. I will tell you, Yasha say, almost as a echo a car charging. Tesla at the idea in chassis because emissions na free car to Eban. I know health. And not change your mind the weather so could be my brooch snow crown no say. I know I didn't crash center. Net no. Emrebia. Snow number. So a bit na kofa Ghana by na do June July in so to. When it now September na fee say so to. This was shall say to. Na cars we nyina da so na me yemem wo take am na sesenye ace na be so be roll we yam na cost na so di obi echi power traffic mo na afia traffic light say so no o tia as na hu anim I imagine a condition where the way mo so na obi ba me no before nei na nkofo ka se ohu car na tuntutu no bia na o use diesel sa na me say me shan me nti me no se me hu se ka bi eto ye yam se okay diesel car ba me I say ni engine a week your best DVL your best DVL say saka enim say yes bebre mama so ye fa car ne ma ba ba ye wa ba inspect yes who's that say joy for no munya nkrata ne bo ho so who's that say joy for ye documentary am say DVL for correspondent okay say synchro for am for license unu so am ko try exams on co test on yes on co test what fie ne dia bre exams ron tv and exams so mo try no nipa na o mo try no o tie exams room no o to nya ne amark na we dada before we exams no pass oh wo okra we ni hu ha wo yes wo ye mehwem ba bi nti what tistie ne na ni dan na amankrofo bo wakasa ho ban na ne eno krampo no DVL PRO no or they say former not Ghanaian Times we finidi o kan also almost said that before you be call Christmas no no ko call lorry stations ko check amanfo yen hwe ni me hwe ba before enya me hwe ba bi no but ani all right but enya papa I problems focus it was not an outro like a crab no shemurem yes see ni nya na say bi omanyini e bi mo 45 ne ade na wo hwe from 40 walk on there wani na yes dey be akọ check up o wa woni na still wonim se wani mimi nim obi a enkoye enso wo twiye baba to before I not sure baba side am store that na wo mo a no kura ni wani ne nya akọ ne en check ne ma space bi na hye it's better because mimi nim obi enkoye but ya na ye humobro won say ya manu a onye sika nidi nipa nkwa so de ye mfa ntoto ye fa nipa nkwa enye totobidi nti adwuma wura no nyina munnim se obi de enye no wayi sa nipa no mam pa ba bia manata so ati ase dan so obehwie ye gu I'm not sure but before I be call if you so kai 2 pm asante mampo and then you about birthday Thursday Badwam okay and Thursday happy birthday encore and for if you wakasa anu 2 pm wo asante mampo yes wish you all the best nyame nshira no nyo kese kopim so be kese pa no chaba ye ba be ko na ye ko no Jacob Ajekum efri achemodan etwere so owo eye aboso kan memwache ye du etwere so de na se mi aminu etwere so hima etwere so hima chiranko anyima no ensibode etwere wa etwere so hima memwache anopai abusu ye da se wo hwe bedwam na ye so ye kwade anu hunu se agwakansie etwa so ye mo afisia pa